Саламатсыздар, урматтуу жамаат. Бүгүн 11-iyun туугандар, Жалал Абад областы, Нокен району, Бүргөндү, жылкы базарында туугандар. Бүгүн ушул жерде кыскача алынган сатылган баларды билип беребиз туугандар. Сиздер каналга катталып, лайктан басып, кымбат арзан экенин комментарийге жазып, колдоп коштоп туугандар. Азыр Макет алышты карайгер ат. Карайгер тору 97 000 сомго баа болду туугандар. Бирок сатыла элек туугандар. Бүгүн 11-iyun туугандар. Макет туугандар ушул тору кунан 74 000ге алынып тур. 74 000 сом. Канчадан айтыңыз? Макет ушул кунан 64 000 сом болду. 64 000 сом. 64. Макет туугандар ушул бе 124 000 сомго сатылды. 124 000 сом. Макет туугандар ушул бе 89 000 сом болду. 89 беке? 89 000 сом болду. Согумга кетти окшойт жаным бар. 89 000 сом. Ассаламу алейкум жамаат. Ушул 2 жаш куман сатылат туугандар, өспүрүм. Келе баштары калет. Көкүрөктөр жайында. Туяктары өтө жакшы. Тегерек туяктар. Урулган жер жок, бар жогу таза кунан. Болгону кеминги туугандар. Чаткан аяктары кене. Кудай кааласа курч. Өтө курчат болот. Шаулай жаны бар. Жануари. Басын 120 000 деп атабыз. 4 туяк жайында. Кыскасы 4 тарабы келишкен туугандар. Келлеси, көкүрөк, аркаңкы алдыңкы казыктар өтө жакшы мындай. Казыктар түп-түз мындай. Телефон номер 706 40 89 48. Адрес Жалал Абад, Нокен Момбеков айлык өкмөтүндө туугандар. Макет ушул бе 112 000 сом болду. Макет бул торат 104 000 сомго сатылды. 104 000 сом. Толуп пишкен жаныбар. Макет 51 000 сом болду. Кунан экен менге 51 000 сом. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу жылкычы, малчы, койчулар, чабандестер, амансыздарбы? Ушул сүрөттөгү ат жок болуп атыптыр туугандар. Нокен району, Нокен айлык өкмөтү Карабулак айылынан жок болуп аткен туугандар. Карабулак айылынан жоголгон туугандар, негизи Дөмазар жайлоосунан жоголгон экен туугандар. Кара таш жайлоосунан. Эгер кимде ким көргөн болсо, ушундай ат уккан болсо туугандар, бул эми бияка Малису жакка качкан болушу мүмкүн, Карал дөбө жактарга качкан болушу мүмкүн. Нары Лелин жол жактарга да качкан болушу мүмкүн туугандар, Алаш жактары менен түшүп барган болушу мүмкүн. Ушу Нокен центр жактын өйдөлөрүнө ачкан болушу мүмкүн туугандар. Эгер кимде ким ушундай атты уккан болсо туугандар, жат ат жүрөт деген болсо, ушул экрандагы номерлерге байланыш коебуз туугандар. Сүйүнчүсү бар экен туугандар. Эгер талап бербесе дагы көргөн адам
кабарын айтса, даже ошол адамга дагы сүйүнчү бар туугандар. Негизи былтыр күздө жоголгон экен. Эми үзүлбөгөн үмүт бизге кайрылды туугандар. Биз дагы мынакей соопчулук үчүн эле сиздерге биз дагы кайрылып атабыз туугандар. Эгер кимде ким көргөн, билген, уккан болсо ошол экрандагы номерлерге байланышып коюңуздар туугандар. Табылып калсын. Анан эсинин номерин экранга коебуз туугандар. Эсине чалып байланышып коесуздар. Эми бул туугандар Көлмөн жака анан Карагашка 100 миң, 105 миңге болуптур туугандар. Салыш. Sol. Cerdot kanca ekan Cerdot? Hadi mak. Ha? Yok futbolka. At kança? 150. Yaşınca bunun. Kayırdan geldi atı. Ne de bir tay soda oldu görüyoruz az. Bir de biri ver koysun. 32'ni verince Suranganan verdi. Rasımı çekiyor. Pardesem. Rasımı bunlar. Koyka. Rasımı toğdu. Rasımı 32. Rasımı de. 32 bu. Rasımı de. Zamir. Dikkat karab. Razı olsun mu olay? Koyka. Ne diyeyim sen de karab diyeyim. Güzeller. Böyle devirmeyeyim. 2, 32. Razı olsun. Kaysın üstü 32 oldu. Nark sarı o yerde. Nesi veredik ya? Yerde suda oldu da 32 bin. 35 tane Müslüm Şamsın odasında. Bunlar da жетелейді да. Lincoln. Gel verin. 35 verin. Demeye kalın Lincoln'dan sonra geldi. Şimdi sodağın otası mı sen? Dik var dik de bir de var. Bir dik de. Lincoln'dan sonra. Razı ol hemen. 38. Koy. 115 lira. 10 da dur sen ha tut da. Gel sat şunu. Size verin. Nesi kaldı ya? Size ayttım ben 35 daha. 35'ten yok. Yok. Koy. Yemin öteli takalıp kaldı. Razı ol. Patalık bağ oldu. Erkekçiyle 32'ye verim tamam. Razısı mı? Al. Parası mı? Onun arkası. Az hava çak onu. Boş Ali. Al boş mu? Çukla. Kaysın soda oldu da ki? Nark ekov? Айтқаныңа 1000 сом өтіп қоясың. Qanchadan sırada da ki? Koy. Qancha ming so'mdan so'radi? 132 bin. Nasıl sen aldı? 32 dese onun soda oltan aşı depmi? 132 ming so'mga eko soda oladi. Buna men narx. 132 ming so'm.
Aka şu lat 89.000 so'mga sotildi. Жаңасы ekan. 89.000 so'm. Mingi emas ekan muroqchi. Qo'rs ekan, короче. Aparib bog'ib so'yamiz deydi. Assalomu alaykum, hurmatli жылқычылар, hurmatli жылқы сүйүүчүлөр, жылқы көрмандар, амансыздарбы? Ушул экрандагы 5 кашка туугандар кече 11-июнь тартылган. Бүгүн 12-июньнаки азыр YouTube'га киргизем, кудай кааласа. Ушул сатылат туугандар. Кече базарда 115 миңге бүргөндүлүк токо деген акабыз алып кеткен. Бул мага чалып аткан Майрамбек деген акабыз 130 миң сом болду деп мага азырлашып атсалып аттылы. Буну кийин саттыбы сатпадыбы билбедик. Бияка 5 кашка бияка келип туруп алды мен тарткыча. Анан азыр мени көздөй келет азыр. Биякта азыр келет ат мен жака карап. Мен видеону шомойдон киргизишим керек эле туугандар. Кече колум тийбей калды, анан булат сатылбаса керек деп Ыктыяр аканын телефон номерин айтканбыз. Азыр келип токтоду мен жаныма. Телефон номерин айтып атат туугандар мага. Байланыш номерин. Бирок азыр Ыктыяр акада эмес бул ат. Мен айткандай эле Токо деген акабызга өтүп кетти. 115 миң сомго. Азыр биякта Токога кыйкырып чакырып атат, ошондо. Ат талаш болду кече базарда. Курчу жакшы ат экен жаныбар. 5 кашка 2 жаш болду окшойт. Жаш 2 жаш. Биз Токоганын байланыш номерин экранга коебуз туугандар. Эгер кимде-ким кызыккан болсо, ошо Токога менен байланышып телефонуна чалып сүйлөшө бересиңер. Мынакей азыр дал ошол жерде соода болуп атат. Азыр 110 миң сомго сурап атат. Дальше 115 миң сомго сатылды туугандар. Бирок азыр бул жерде соода бүтпөдү бирок туугандар. Барака үзүлгөн жок. Соода болуп атты. Азыр эки соодалашып атат. Видеону толугу менен коебуз туугандар. Ортомчулар барды, ортого түштү. Азыр барган акада кардар болуп аткан, Панамачанын жанына барган. Gedet. Çu. Canda bastınız canda. Candagın ha boş. Öngör öyle ketip kalsalar siz de umdaylardı. Öngör öyle ketip. Bir aşırıvam koyar. Demi basar. Hagay. Ya tayar bol kaldılar taka. Bazardagi kızıklardan aka. Kazakistan'ın ürünü zaten biz de yani sürekli çıkar.
Жуан. Меніңше соғымға сода олда да шайды азыр. 93 000 сомға сұрауды. Бұттары жаман жоны кене Verin biraz oğluna verirseniz aka. 93 000 сом? Aka soyğonu getdi bu? Uval qısılağına. Hiç yaman жоны ekan şu minilbey qalğan ekan ne bu? Mali sudan kelgen qunan ekan. Ona getiğonlar şu. Жерде 79 500 сом болды. 79 500 сом жаңасы екен. Қанша мыңға сатылды? 131 000 сом. Neredekiler 280 kilodan 300 kiloya geçiyor. Gitti onlar. Ellenleri görüştük. Onu tuğandan filere götürüldün mü? Bir yerde baylanıp bir şey çıkarttı. Koş mu konuyorlar? Baylan turib qo'ygan ekan. O yo'lga. Ya. Nima oldu bu chaqdi? Qancha oldi aka? 47 ming. 47 000 so'm. Aka. Almazdı men. Qanavanda men buni ezgilek bo'ldim. Ana mana so'rayverib. Qanday bundaydi? Shu Baytal 47 000 so'm olsa da olur. Tak, mat 129 000 so'm oldu. 129 000 so'm. 77 000 so'm oldu. Makemni qarab 123 000 so'm bo'ldi. 123 000 so'm. To'g'onlar shuni qarab 142 000 so'm bo'ldi. 142 000 so'm. Boy 1.50'den öyle çıkarttı aka. Egzat aka. Egzat bile atыңыз aka. Şu жақсы екен да, şu taka олаға жарағыдай да. Bu arkaga iştеген ақ dediğiniz ele ғой, şu kuyrak at екен да. 95 000 so'm болса берем дейді. Rahatsız bakın. Elge konalı. Razı olsun. 80 000 so'm olsa da oldu. 80 000 so'm. Vereyim bak. Ben size kaçasında ekranınızda kaça? Bir diyor değil mi? Yok. Cantaraşta. Bu aşk. Yok bir daha alın Erman Aka. 500 son. 80 500 verin. Yok. Satsın mı? 500 berk koyun aka. Yok. 500 son göl bire ola. Razı ol verseniz. Vereyim bak. Oldu 80 ya. Açtım. 82 vermeden sana vereyim. Al menemez. 82 lira. Bak. Bak.
80 ming so'mga so'radi. Bozor akırı mı? 82'ye verme koydum. Yok 80'e bol. Kaçın kuşlar mı? Muayene geçer. Aga onlar. Neyme o? Yanında olsa ben sırağını bilesin o tabi. Buna onu yaptı olsa bir ele sıra aldım onu. Bir ele sıra aldım. Qancha aldınız aka şunu? 100 ming. 500 so'm. 100.500 so'm bo'ldi ishlar. 100.500 so'm. Jayında degan. 100.500 so'm aka. 81 ming. 101 ming so'm bu. 100.500 bo'ladi ku. 500 daha qo'sh. Ha, 101 bo'lgandek. Kichkincha. Nonu 80 ming so'mga so'radi. 80 ming so'mga sotildi aka. Top patura 80 ming so'm. Qarayer 67 ming so'm bo'ldi. Bunu qunandı işte o'xshaydi chamasi 70 ming so'mga sotib oldi. 70 ming so'm. Aka şu qunandı 74 ming so'm oldi. 74 ming so'm. Ha, dadil aka. Biz 30 aldınız mı? Yok, bol atar. Asra atarsan? Salta gider. Koy. Obe, öyle kötü değil. Koy abi. İhtiyarı tartır, ihtiyarı. Böyle gideyiz. Boldu. İhtiyarken tartsam kaç oladı koy bu? Yok ihtiyarken. Ya aylantir gelin mi yaka numara da aytıp koyuldu. Ya canavarı. Ne numara aytmayız paka. 78 bilen. 778. 58. Qancha? 54 52. Bası qancha bası? 150. 150 ming so'm kam var ekan. Evet, adres, arkadaşlar. Şu gün oldu. Niye uçuraşmayız? Sen uçuraştın. Aldın mı? So'radingiz bakanmi? Qancha so'radingiz? 67 bo'lak pochida biroq aka. Anır. Neredesin? Bir gözgü çoğun görünüp gider, ikisine görünüp gider dal aka. Aldın. Abakan. Abakan. Aldın. Tanımam mı? Bolsa belli.
Ha, tatmayın. Ona kempir bunday, tatmayla içinde ne başını bol yaman kaçak. Жүзе нақ немесini tattım bro ege betini anı. Bunun da yola turamız dep çıkarasın yedeyiz lan. Şularga bir çara колдонуш керек болуп атат эке. Сурагандарга. Мынакей кудду кармашкан жериңе татып турам гана. Кайсы бе сода болот? Торбе канча болот? 110 миң сом. Ол бененен көрсөтүп коёбуз. 110 миң сомго 5 сода болот азыр. Сиз чыгарбайм экен, колуңуз чыгат сиздин. 110 миң сом. Жазылыш ака. Ака, мажак ака сонун эле көрүнүп эле турат. Олман не кызам? Олман не албайсың. Мен ошо эле жашаган ака, мен көрөйүн. Сен адам кыла болой, адам. Ya, hiç bakmadım. Onu tartışmak emez. Vallahi çalgan şimdi Cemştege. 15'ti verip koşmasa abi. Yok 15 kilo. Biz çalgan aytmayız. Yaxşı 20 satmasak. Cemştege. Adam kıla duran kılık emas ko? Şular kıla duran kılık. Svet yok olsa, karanlık olsa, tamam yok. Неге туғандар шул бе 110 миң сом болса да болот азыр. 110 миң сом. Кайсы сода болот ака? Көк бе? Канча? 93. 93 миң сомго көк бе сода болот атты. Sen hem aligindeki kavulup şunu da. Kavulup. Bunlar da ne onu bir fayda var. Onu ne fayda? Şöyle kaldı. Sen akırında birden torbi alıp 71 aldılar. Ama 2 gün beri aldı da pazar oldu. Birine telefonda görüştük reseniyle. Hoşuma oldu da. Olacak mı kaldı? Kana kalvandıkın soda alıp koy. Kaysı lan bu? Benim Kaysı mı? Hayır. Köktü mü? 97'ge veresin be. Easy 97 deb aytishdilar, o'shaning uchun so'radim. Kimdan? Janoqi sheding nimalar? Bobkalar. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat, hurmatli Gisar suyuvchilar. Gisar bu Arashanmi bu? Arashan, ha? Shu Arashan sotilayotgan to'g'onlar liniyasi bor ekan. Liniyasi qaysilar? 80. 80 degan liniyadan ekan to'g'onlar. Agar Qo'chqorni taniganlar bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, to'g'onlar esine chalib baylanışaverasinglar, anan. Nemesin polni taqtab berasin da liniyasini, ha? Yoki liniyasini taqtab berem deydi to'g'onlar. Yaxshi narsa ekan o'zida. Qayerdan keldi bu? To'qto'g'uldan kelib turibdi aka. Sen var quyruq bosh. 80'nin ne veresi olur? Qulog'i tumshug'idan uzun-ku bunni. Shunday bo'laveja bularning qulog'i. Aka aylantirib tatdiq. Telefon nomerini aytib qo'ymaysizmi aytganda? 501 menen. 0501 61 61 0701. 0701 ha. Aka aytganlar. Astroqni olib. Qarma yaxshilab. Men 20 ga sotib olayin berishini. Bo'lam işte bu. 17 ming. Yo'q. Gel 17 ming. Yo'q, bu şöyle. Gel cüzgün. Son jetti de var. Niye almıyorsun? Durayım orada. Sattık. Koy. Başka öte sattık. Karakanda Hani kaptı sen kança baktın değil mi? Yeterli aytadın. Qaysi sotdingiz?
Qanchaga? Qanchaga satildimi? Qaysi sotildi? Basa o'taya söyledik. Siz sattınız Kurban Bey. Son 1 ming oldi. Okey, ko'gatni 91 ming so'mga oldi. 91 ming so'mga oldi aka. Sizga qancha oldi aka? Ha, meniki 95 oldi. 95 ga oldingiz a? Pishdi. Ona men tartibim, Vol tartildi aka. Bundan qancha oldi? Buna 70 ga beriladi. Qanchaga berasizmi? 70 dan o'tib berilmaysizmi olverayin shuni? No, tartıldım ne? Siz arkanızdan tartıp koydum ya. Şu kuman 65 ming so'm olsa da olur. 65 ming so'm. Okey, buna kuman 70 ming oldu. 70 ming. Туғандар жемнің балаларын қысқаша біліп береміз емінше. Қаншадан болады? 25 сомнан, а? Нака, жүгөрі 25 сом. Қанша сомнан екен әже? 25 қапқа. Қапқа 25 сомнан, а келесіз? Қапқа 25 сомнан. Ya bunlar kaçtan oldu? 25'ten. Kapka. Kapka 25'ten. Dette mi satılacak? 23 yarımdan geçti. 23 yarımdan kaça kavaken bu le? 1 tonna 200 kilo dedi. 1 tonna 200 kilo 23 somdan satıldı. Okey, onların onlayım hakikaten. Hoş geldi Cariye. Tak, görüştürdüm neyle görüp koyla. 99'dan eken 95'ten beri tas be. 99'dan eken 25 somdan beri oldu. Nerede daha 25 somdan var eken görüştü. Onun canına koyuyor. 140 somda da var eken bir yerde. 135 som. 125 somdaki. 130 som. Nerede daha var ki 130 somda? Tekşerip görüp as bece. Kaysınız yaxşı ken? Жақсы бар, bir değil ekan. Değil mi? 50 somda var eken. Avuşa avuşaydı. No, avuş baş şavla dengen nasta var. Başqa dile getirek bu. Peki. Daha bir şey var. 100 somdan eken. Nerede daha 100 somda var eken. O 100 somda tutarısına kaltır deydi. Mustaqil degen görüşten eken. Pomidor köçöttüm bağlarını biliriz onlar. Nereye köçöt bece? Baklacan ha? Kaç somdan bunlar? 1 somdan 1 şütük ha? Pomidor kaçından oldu? Kaç som? Kalampirim bor. Yok, köçötmengece bunu bolgarskilen bilbey kaldım hazır. 1 somdan beresen az bağlarını sıra olayında ne birsiydi? Kalampir kaç som? Kalampir daha 1 som mu? No, rayhan bile? Kaç som bular? 1 som. Az bolgarski aldınız, niye aldınız akas? Sizga oborganim, burunga hapti kattaroqdi. Bu endi kichkinasi zo'raydi. Mana kichkina o'xshasa endi meni ko'rlatib olish, meni ko'rmay turibdi sizdan u. Mehr bersangiz ko'radi. Ha, bu mana shunday yangi gap chiqib berganman, ko'rlataman deb 50 ta ko'chatga meni qarg'ayapti. Qarg'amang, unaqa yomon bo'ladi. Mana shu ko'chat, mana shu ko'chatdan olib chiqib berganman sizga.
Üzüplab chiqqanmiz uydan. Turmagan ham mana. Endi bu kichkinasi so'rayib qoldi mana. Oxiri mana. Qanday ko'hlamaydi? Men hayronman to'g'ri. Kimdir yerida qurt oladi, ko'hlata olmaydi. Kimdir yeri kuchli bo'lsa qurib qoladi. To'g'rimi? Go'n ko'p solingan bo'lsa. Biz ikki ko'hlaydi. Endi qanchaliqni biz bilmaymiz. Ko'kto'y qalsa ayib ko'chat negesinde de. Yashang. Mana o'lik ko'chat olib kelsanlar ekan, tirik ko'chat olib ketyapsiz u. So'ligan, shalpagan qolgan ko'chat bo'lsa, bilmadim bu yangi ko'chat. Mana hozir olib chiqdim mana. Hozir eksomdan bo'ltami, bu yo'ltasiz? Mana hozir shu yamashi ko'chat mana. Ham yangi. Ham yangi. Qanday ko'hlamaydi, men hayron qolyapman tashin. Ham nega pikirovka ekan? Pikirovka qilingan bu. Addenli olib ekilgan ko'chat. Saryon boshda sarg'i bayga ichi bola qilmaydi. Qo'shtima qilmaydi u. Kamligi. Tashavoradi. Esa bo'lmaydi. Buni sortimli. Karchkapalak. Karchkapalak bu, hammasi bir xil. Karchkapalak qattiq bo'ladi bile? Yo'q, yumshoq suvli bo'ladi. Qattiq pomidori naucho bo'ladi. Qattiqdan yo'q bizda. Ya, qattiqdan yo'q. Sumchaq yaxshi-da g'ayrat. Yo'q bu deb. 50 so'm bering. Balgashka olib oldik-da, balgashka. Balgashkani o'zi kerak ham yo'q bo'lyapti. Men 2 qo'yasiz. 50 so'm o'shon bari ketdi. Sal taglar yig'tirganga bagi sal bundan chiqarib bering deb beryapti. 220 so'm olib qo'ysam, Baqlajon nima o'rab qo'ying. Az uydagilarga chalayinchi. 80 so'm qaytaman. Nima bo'lyapti? 220 so'm olib qo'yishim kerak. 280 Men boshmadan ketdim. Ece sizniki dag'i 2 so'mdan, 1 so'mdan balg'as keldi. Darbız. Kilas 40 so'mdan, ha? 50 so'mdan kilas. Darbızın kilas 50 so'mdan mı? Kilas 50 so'mdan, mesli 40 so'm. O'zbekiston 50 so'm deydi, mesni 40 so'mdan ekan darbız. Kapsa qancha? 5 o, 4 o. Kapsa 100 so'mga 4 tadan 5 tadan ekan. 10 so'm uchi. Sizga qanchadan bo'ldi ekan? 35 so'mdan deydi. 35 so'mdan deydi. Nede shart сразу ostayel, o'ng'ol olib turib, bismillahirrohmanirrohim. Vay, yine ırgı çiğ ketdi de. Alıverdi, kapırat falan onu, bazar akılak kaldı. Gelin buna sat ketip kalam, ece, gelmez ya. Tart noksas tutmuyor. 35 so'mdan ekan gilas. Qo'ng qanchadan bo'ldi dedi? Kilas 40 so'mdan. Ya bu üstü qanchadan bo'ldi aka? Beri. Ağa berdi. Üstü 50 so'mdan. Onlar. Badrin qanchadan bo'ldi kilas? Badrin kilas 25 so'mdan. Pomidor-chi? Pomidor kilas qancha? Onun da qo'y 5 60 so'm. Pomidor qancha ekan? 60 so'm. Pomidor. Qo'ng qanchadan bo'ldi qo'ng? 70 so'mdan. Qaruz qanchadan ekan? Kilas 40 so'mdan. Pomidor qanchadan bo'ldi aka? 120 so'mdan. Baklajan qancha ekan? Baklajan 35. 35 so'mdan. Dumbillarchi? 600 so'mdan ekan dumbillar. Kartoshkalar qanchadan bo'ldi? 35 dan. Kartoshka 35 so'mdan. Baklajanchi? Baklajan 50 so'mdan. Baklajan 50 so'mdan. Piyaz qanchadan necha? 100 so'm. Paketi 100 so'm, içinde 3 kilo. 6 kilo. 100 so'm 6 kilodan paket. Zirachilar zira qanchadan? Tayyor bizda keldi. Arzon aka. Non aşağı boşa turgan zira öyle. Qanchadan bu? Sizga 20. Kim bo'ldi? 20 mi sizga? Stakan 20 so'mdan, ha? Aka, nolar nelerga qo'shiladi nolar? Liboy tomoq. Liboy tomoqqa qo'shiladi, ha? Suyuq tomoq. Suyuq tomoqlarga. Bo'ldi, stakan 20 so'mdan. O'sib bilgan bu.
Ha? O'simlik ham bor. Ha, o'simlik? 10 so'm, 10. Ha, 10 so'mligi daha var ha, stakan 10 so'mdan. 4000 gektar.